Yes, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza kugubwa neza aho muri hose bakunzi aba channel yacu Afro Media TV, ndabasuhuje cyane. Amakuru yacu turayatangirira turaca muri Congo Brazzaville turuko bimeze, hanyuma tuze guca muri Autriche naho turareba uko bimeze, abanyeshuri ngo bashobora kuba bitabye Imana. Turaza guca kandi muri Bukavu turebe uko byagenze mu nama M23 AFC. Tuze kureba nyine turakomereza nyine muri Congo aho DRC ngihangayikishijwe no kuba u Rwanda rwaravuye mu muryango wa ECAS. Turaza kureba kandi turebe nico bita RBCC irimo iratangaza iki. Hanyuma tuze kureba aho bita muri Los Angeles uko byifashe, imyigaragambyo iri kuhavugwa se niki kiri kubitera. Tuze kureba ndetse tuze no guca no mu Rwanda nyine naho hari ikintu turibo harebe. Bifurije ikaze kandi mbasaba mbibutsa gukanda subscribe, like yewe na commentaire kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bitandukanye kandi dukure dutere imbere. Reka amakuru yacu tuyatangirire muri Congo Brazzaville. Iki kikaba ni igihugu gihana umupaka na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, tase leta y'Kinshasa. Muri Congo Brazzaville haravuga ikirero, baravuga yuko ari amasezerano baseshe bari bafitanye n'ikigo cyase na societe y'u Rwanda bita MVL. Iki ni ikigo cyagiranye amasezerano na leta ya Congo Brazzaville, aho bagiranye amasezerano yo kuba barakodesha cyangwa se baraguze gutaka bugeza kuri hegitari 150 byose. Umuvugizi wa Congo Brazzaville yubamwita Thierry Leviri Mongala akaba yatangaje ko nyine amasezerano leta ya Congo Brazzaville yagiranye ni societe mu mwaka ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 2022 yarangije kuba yahagarara. Byatewe n'ikirero bavuga yuko abo bagiranye amasezerano cyangwa se abakozi b'isosiyete bateze bubahiriza ibyo basabwe kugira ngo babashe kuba batangira kubyaza umusaruro buno butaka. Bari bemeranyijwe ko hagomba guhita hahingwaho ibihingwa bita ibinobonobo kugira ngo bizatunganwemo amavuta azajya yifashishwa mu binyabiziga. Aya masezerano rero akaba yarangije kuba ngo yaseshwa, hanyuma ubutaka bukaba bwasubiranye Congo Brazzaville. Muri Autriche haravugwa iki? Muri Autriche harimo haravugwa urupfu rw'abanyeshuri 12. Abanyeshuri ngo bakaba bishwe barashwe, aho n'ubu ngubu iperereza rikomeje, ariko bakari kuvuga ko abanyeshuri ngo barashwe n'umuntu wahoze wiga muri iki kigo. Iperereza rero rirakomeje ngo barebe ese niki cyatumye arasaba no banyeshuri. Amakuru yacu katuyekomereze i Bukavu aho AFC M23 yari yateranye ni ku munsi washize, iri gukora inama nkuko bisanzwe. Murabizi ko nyine murabizi ko ari hose yateranaga bagakora inama, ye bakaba bakoranya n'abantu n'abaturage bagakora inama. Twaje tubona mu bice bigiye bitandukanye aho twanaga nyine M23 AFC bakurishije inama abaturage barimo wenda kuvuga ibyo bagomba kugeraho cyangwa se ibyo bagomba gukora bijyanye n'ibikorwa byabo byejo hazaza. Aha rero ntago byaje kubagwa amahoro, cyangwa se kubahira, kubera ko haje kuba bakwinjirirwa maze batangira kuraswa. Anga bakaba bari gushyira mu majwi abasirikari b'abarundi, ariko ntago biremezwa neza niba ari abasirikari b'abarundi. Gusa anga habaje kuraswa bamijwamo amasasu baratatana kugeza na podium aho habaga hicaga abayobozi b'indobanure. Aba bakaba ari bo bari target cyangwa se abashaka kuba babivugana, ariko anga ntago haratangazwa umubare nyakuri w'ababa bitabye Imana.
Reka dukomeze kandi dukomereze n'ubundi muri DRC aho leta ya Kongo biciye mu muvugizi wayo yatangaje ko bahangayikishijwe cyane bikomeye no kuba u Rwanda rwikuye mu muryango wa ECAS cyangwa se mu bihugu mu muryango w'ibihugu bya Afurika yo hagati. Ibi ngibi bikaba biteye impungenge ngo kubera ko ngo niba u Rwanda rutakirimo bishobora kuzatuma n'ubundi n'ibindi biganiro byose bagiranaga bitazubahirizwa. Izi nizo mpungenge niko barimo baratangaza. Bari kuvuga yuko mu by'ukuri ahangaha kuba rutakirimo kuba rurimo hari wenda hari byinshi rwari kuzitaho rugakemura cyangwa se bagahuriza ku myanzuro imwe n'imwe, ariko bari kuvuga ko niba rutakirimo ngo bigoye kuba hari ibyo u Rwanda ruzagenda rwubahirizwa hamwe na Kongo, dore ko twabahaye impamvu zatumye u Rwanda rwatumye u Rwanda ruva muri ya muryango u Rwanda rwazishyize ahagaragara. Reka dukomereze mu Rwanda. RBC ahitangaza ko icyorezo cya COVID-19 kitigeze kirangira burundu. Na n'ubu ngubu ngo hari abo batangiye kubona ko bari kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 hariya mu mujyi wa Kigali, aho bigaragara yuko iki cyorezo nyine ngo gishobora kuba hari ibisigisigi cyangwa se hari aho kikiri. Bikaba ngombwa ko nimo gusuzuma ngo barebe niba basubizaho za ngamba zo kwirinda COVID-19 nibasanga nyine kigihari uko bimeze, byangombwa ko hari ibyo bagenda basubizaho bimwe na bimwe kugira ngo babashe kwirinda kino cyorezo. Ibi bikaba byavuzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Reka twigire muri Los Angeles ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bita muri Los Angeles, umujyi wa Los Angeles, hari kuvugwa imyigaragambyo karahabutaka. Iyi ni imyigaragambyo iri gukorwa n'abimukira bimukiye hari mu gihugu cya USA muri Amerika. Biri guterwa n'iki rero? Biri guterwa n'imyanzuro itandukanye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agenda afatira abantu batandukanye, ye harimo n'ababimukira avuze ko bagomba gusubizwa mu bihugu byabo cyangwa se bakareba ahandi hantu bimurirwa. Ababimukira rero ntabwo bishimiye bino byemezo kuko byanze kunze bakaba baravuye aho bari berekeza muri Amerika bagiye gushaka imibereho n'ibindi byabatunga byafasha kubaho, ariko icyemezo cyo kubasubiza aho bavuye cyabajyana ahandi ntabwo bigeze bakishimira, kandi abimukira ntabwo bishimiye uko byanze bikunze iyi myanzuro iri kubafatirwa uko irimo kugenda, aho babona ko nta bumuntu burimo. Murabizi neza ko Donald Trump ajya afata imyanzuro itandukanye aho yagiye ashyiraho n'imisoro ku bihugu bigiye bitandukanye, yewe na Elon Musk kuri business ze ntizasigaye. Abo ngo bakaba turimo gucana uwaka, aho ubu ngubu birimo gucika hagati ya Donald Trump na Elon Musk. None bikaba byongeye gucika hagati y'abimukira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Amerika, aho bakoze imyigaragambyo karabutaka, aho n'imodoka za polisi barimo kuzihereza inkongi y'umuriro. Reka dusoreze nanone muri Washington, aho ku itariki 15 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2025 bivuga yuko biri gutangazwa yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe Olivier ndetse na Teresa Kayikwamba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kongo ngo bagomba kujya muri Washington bagasinya ku myanzuro igamije kuba yashakira igisubizo amakimbirane amaze igihe hariya hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo iyi ntambara n'amakimbirane bihangayikishije ibihugu byombi bibe byashyirwaho iherezo. Bakunzi ba channel yacu, ngira ngo nahangaha dusoreje incamake y'amakuru aba yiriwe acarcara hirya no hino. Mbibutsa nyine kujya hasi ahanditse subscribe mugakandaho, ndetse n'ahanditse like mugakandaho, mugatangana komanteri kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye kandi tubashe gutera imbere. Aho muri hose rero nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, mugire ibihe byiza.